Liturgiju je služio otac Ilarion, iguman manastira Draganac, uz sasluženje prištinskih sveštenika Darka Marinkovića i Steva Mitrića. U besedi nakon liturgije otac Ilarion je kazao da je vaskrsenje Hristovo sila koja pomaže ljudima da žive u ovim teškim vremenima i sila koja je održala Srbe u Prištini. Bez veru vaskrsloga Hrista oni ne bi mogli tako nešto da učine. Bez veru vaskrsloga Hrista ne bi se naši manastiri obnavljali na Kosovu i Metohiji baš u vreme najvećeg stradanja. Bez veru u vaskrsenje Gospoda Hrista, koje sada proslavljamo, ne bi mogli jedan dan da proživimo. Liturgiji u crkvi Svetog Nikole, koja je stradala u martovskom pogromu, a potom 6 godina kasnije delimično obnovljena, prisustvovalo je oko 200 vernika koji su tu došli iz okolnih sela, ali i raseljeni Prištevci iz raznih mesta širom Srbije. Sva naša okupljanja i sve naše radosti bile su u ovoj crkvi i u porti ove crkve. Danas nalazimo neke ljude koje više ne poznajemo. To su ljudi koji su pre vremena ostarili. Njih tuga bije i njihova sva radost je otišla upravo sa nama koji smo se ovde iselili sa ovih prostora. Ovaj grad ostaje kao grad ostaje, ali on je izgubio onu dušu. Znači, stara Priština, te stare građane su uništene. Ne samo u centru grada, nego i ovim sporednim ulicama gde smo mi se igrali kao deca, što ja kažem, od Klikera pa nadalje. Danas, tako se osjećam kao da sam turista na svojoj grudi zemlje. Da bi uzela ovu zemlju u jednoj šaci, da ponesem i da je prigrlim na srcu. Nakon liturgije i litije, prerezan je slavski kolač. Ovogodišnji domaćin Žarko Joksimović istakao je da mu je posebna čast da je domaćin slave u hramu u kome je nekada kršten i u kome je pre samo mesec dana krstio i svog unuka. Danas smo se u ovom hramu okupili, što me posebno raduje po ovom prelepom danu, u popriličnom broju. Pamtimo vreme kad se ovde poprilično teško živelo. Gotovo da je bilo zabranjeno disanje. Danas imamo osjećaj da se lakše diše. Lakše diše tu su zbog toga što su tu ljudi koji su živeli u gradu i danas su ponovo sa nama. Domaćini slave, porodica Joksimović, pripremili su posluženje za sve prisutne, a svečanost je svojom pesmom uveličala i umetnica Snežana Đerdan, koja je zapevala u prepunoj crkvenoj porti.